I pozdrav svima, danas završavamo igricu koju smo počeli pre nekoliko dana. Za ovaj deo ću snimati komentari zato što smatram da je osetno teži od prošlih delova. Nastavljamo ovde gdje smo stali, to je na levelu 20. Ajde prvo da se ulogujemo na taj level. Dobro. U objašnjenju vidimo da postoji neki binary koji se povezuje na localhost na određeni port. Port mi specificiramo kao argument i onda čita liniju teksta i upoređuje sa trenutnim nivom, odnosno nivom 20, i ukoliko je ta linija teksta u stvari šifra za nivo 20, on će nam vratiti šifru za nivo 21. Znači, pored ovog binarija potrebno je da imamo i nekog klijenta koji će poslati taj tekst, to će u ovom slučaju biti netcat. Tako da potrebno je da se povežemo preko još jednog terminala. I ovaj netcat ćemo staviti da sluša na portu na primer 44444, a ovaj binary ćemo da pokrenemo i reći ćemo da sluša na istom portu. Vidimo da smo dobili konekciju i sada je samo potrebno poslati password trenutnog nivoa preko netcata i ovdje kaže password matches, sending next password i dobijamo password za sljedeći nivo. Dobro, ajde da vidimo za sljedeći nivo šta je potrebno. Potrebno je da pogledamo neki određeni cron. Cron je inače neki job koji se na određeni vremenski interval ponavlja. Ok, vidimo da postoji neka skripta. Ajde vidimo šta je sadržaj te skripte. Znači da bandit 22 iščitava svoj password u ovaj file, pa ćemo da iščitamo taj file i dobijamo password za sljedeći nivo. A sljedeći nivo kaže, također postoji neki cron job, ajde da pogledamo opet. Također ista situacija. Znači isto postoji neka skripta koja uzima username, MD5 sum, znači hešira ga, odrađuje još neke operacije nad njim i onda se kopira password u taj file koji se zove myTarget. Mi ćemo ovo onda da izvršimo sami, s tim što ćemo da promenimo ovu promenljivu na bandit 23, dobijamo hash i ispisat ćemo ga da vidimo da li je tu i tu je šifra za sljedeći nivo.
sad opet kaže da treba da pogledamo cron jobove i Node kaže da ćemo pisati svoju skriptu. Dobro, ajde da pogledamo. Znači, skripta uzima takođe username, menja direktorijum i onda za sve fajlove, osim hidden fajlova, odnosno ovo nisu ni fajlovi, uzima ownera i onda izvršava taj fajl sa nekim timeoutom, znači čekat ćemo neko vreme dok se rezultat ne pojavi i posle toga se briše taj fajl. Znači potrebno je da prvo napišemo skript u kojoj ćemo napisati samo da se ispiše šifra korisnika Bandit24 u neki random file koji ćemo mi posle moći da pročitamo. Zbog ovoga moramo promijeniti svoju lokaciju zato što nemamo permisije da pravimo fajlove ovde. Ovde ćemo da napravimo neki naš folder. I sada možemo napraviti skriptu. Svaka bash skripta počinje sa ovim ključnim rečima. Dobro. Bandit24 i neka nam to ispiše u tmp. Ok. Dodat ćemo flag da je ova skripta izvršiva i kopirat ćemo skriptu tamo gde se i nalaze sve druge skripte, znači var spool bandit24. I ništa, sad treba sačekati neko vreme verovatno. Da, još uvek ne postoji, znači on kada bude izvršavao skriptu napravit će ovaj fajl. To sada traje nekoliko sekundi, par desetina sekundi u stvari, kako piše gore. I evo je. Dobro. Ajde da vidimo dalje. Za ovaj nivo kaže da je potrebno brute forceati 10.000 kombinacija, a kombinacija je par šifre za level 24, razmak i neki kod koji ima 4 cifre. Dobro. I to sluša na portu 30.002. Postupak će biti sad isti, znači menjamo poziciju u temp, pravimo opet direktorijum, neka se zove BA24, idemo tu i sada napisat ćemo samo for petlju za početak, nećemo praviti sad skriptu nikakvu, mislim da bi bilo bolje, da će biti brže u stvari ovako.
Znači for, potrebno je znači sve četvorocifrene brojeve da uzmemo u obzir. Znači krenut ćemo od 1000 i ići ćemo sve do 10.000. I šta ćemo da uradimo? Znači ispisat ćemo šifru 24. nivoa odvojeno i taj broj koji je trenutno i to ćemo appendovati u neki fajl koji se zove data.txt i to bi bilo to otprilike. Ajde da vidimo da li je dobro. Dobro. Da, znači kao što vidimo tu je par šifra i kod. I sada ćemo to znači da ispišemo i output komande cat će u stvari biti input komande netcat koja se povezuje na localhost na port 30.002. I sad je on krenuo i evo dobija na kraju, posle nekoliko neuspješnih pokušaja, dobija šifru za 25. Ovde kaže da shell za korisnika Bandit 26 nije bin bash, dobro, nego je nešto drugo, to možemo vidjeti u etcd password failu. Aha, vidimo imamo ključ. Dobro, to ćemo da sačuvamo, to će nam trebati. I ajde samo da ispišemo da vidimo koji je to shell. Bandit 26, user bin show text. I vidimo da je tu u stvari neka skripta koja samo eksportuje promenljivu term, setuje na Linux i radi more za file text.txt. Dobro. Sad samo ćemo da sačuvamo taj ključ, promijeniti mu permisije. I sljedeća stvar koju je potrebno uraditi jeste smanjiti terminal, povećati malo slova i probati sad da se ulogujete. Znači Bandit 26 sa njegovim ključem. I dobijamo more funkciju koja je tamo pisala. Sljedeće što je potrebno jeste stisnuti V, ući u Vim, onda otkucati komandu gdje se setuje shell na bin bash i onda opet izvršiti komandu shell i dobit ćemo shell. Ovaj nivo nije baš jednostavan, u stvari je dosta teži od svih nivoa i mislim da mu nije mjesto ovdje nego negdje na kraju, ali dobro. Uzet ćemo šifru trenutnog nivoa, pošto nju nemamo. I samo da vidimo šta piše. Dobro, ne piše ništa, znači vjerovatno je ovo opet neki setuid binary. Pokrenut ćemo ga i ispisati šifru za sljedeći nivo. Da. I sad kad se opet vratimo ovdje, opet dvotačka, Q i znak uzvika i to je to. Greška.
Dobro, idemo dalje. Nivo 27 kaže, postoji neki repozitorijum i treba će nam šifra koja je ista kao šifra Bandit 27 nivoa. Dobro, ništa. Pravimo direktorijum i odmah prelazimo u njega. Kloniramo taj repozitorijum, traži nam šifru, uzimamo šifru za 27. nivo, to je to, dobili smo repo, proći ćemo u njega, imamo readme i dobijamo šifru. Idemo dalje. Dobro, ovdje je priča ista. Kloniramo repozitorijum, traži nam opet šifru. Opet imamo repo. Sada vidimo da je password skriven. Dobro. Pokušat ćemo da vidimo da li nešto nema u git logu. Dobro, vidimo fix info leak. To nam ne treba. Vratit ćemo se onda jedan commit unazad. I sada ćemo ispisati readme i ovdje postoji, nije skriven password. Idemo dalje. 29. nivo i opet je sve isto. Malo je ovo sad dosadno, ali dobro. Dobili smo repo, prelazimo u njega, imamo readme, ispisujemo readme. Dobro, opet ćemo da vidimo da li ne postoji log. Ne postoji, dobro. Sljedeće možemo pogledati tagove. Nema tagova. Sljedeće pogledat ćemo grane. Pogledat ćemo sve grane. I vidimo da postoji development grana. Ajde na nju da se checkoutujemo. Dobro, dobili smo neki kod direktorijuma. Ajde prvo da ispišemo readme. Dobro, dobili smo šifru. Ajde samo da vidimo šta je taj kod. Ništa, dobro. Idemo dalje. Nivo 30. Ista stvar. Apsolutno ista stvar.
Dobro, ovdje nemamo ništa pametno, ajde da vidimo opet. Da vidimo da postoji secret, ispisat ću da vidimo šta je to. I to izgleda šifra. Dobro. Idemo u nivo 31. I opet ista stvar. Sve ponovo. Ovdje nam kaže da je sada naš zadatak da pušemo file na remote repository. File treba se zove key.txt, content may come in i branch master. Mi smo trenutno na masteru, to ne treba da mijenjamo, treba da napravimo ovaj file sa ovim sadržajem. Ćemo raditi ovako echo, may I come in, dobro. Pipovat ćemo to u key.txt. Vidimo da postoji git ignore. Git ignore inače služi da biste tu specificirali ekstenzije failove ili failove koje ne želite da pušujete. Vidimo da je tu .txt, to nama ne odgovara jer mi baš to hoćemo da pušujemo, tako da ćemo go izbrisati. Dobro. Dodat ćemo ga, onda ćemo ga komitovati sa porukom commit i na kraju pušovati. Traži nam šifru ponovo. I evo ga. Password. Dobro. I sada nam kaže da treba da pobegnemo iz ovog shella. Ovaj shell je specifičan zato što svaku komandu pretvori u uppercase, a kao što znamo ovaj shell je case sensitive, tako da nije isto da kucate malim velikim slovima. Znači, s obzirom da ne postoji komanda koja bi sad proradila, pošto se pretvara sve u velika slova, jedino što možete, mislim, postoji više načina, ali najjednostavniji način kako može da se pobegne iz ovoga je samo da ukucate $0, što predstavlja u stvari shell od komandnih argumenata i dobit ćemo, vidimo, nećemo dobiti born again shell, nego običan born shell koji će da radi. I sada ćemo samo ispisati i dobijamo password za sljedeći nivo. I ovo je u stvari posljednji nivo, ne postoji level 34, ovdje nema ništa, u stvari ima readme. Da, koji kaže da je ovo u stvari kraj igre i da smo prešli sve nivoje. Tako da, to bi bilo to.